Voini march ninga kumsang ni somni panga ni lai ni ani a in zawai in chibai le vekule buar chepa assam chele tran larin sang ralte vaireng te ram chunga assam police in mun anon khwar wanga Mizoram police ne na aning ka na chu ato ve ma in kuthak ri lo tura thuda ani lain tun laya assam lam hian chet anon lale na satol heti emile pularin sang ralte chuana soya Thotania Assembly Sessiona Serlui Bial to MLA Pularin Sang Ralte Chuan Sorkar Masa Hunlaya Assam Police in Vaireng Temi Pulal Nun Kluanga Huan Chunga Mun Anon Kwarwanga Mizoram Police ne na aning ka pha na lai chu status khiwa da ani mek lain tunaya Assam lam anon chele a wan nei tu sanghadilan sa sakba ka kong an laya an kong laya hian block an pha bok ti a soi Buar chep tanga Mizoram Police Duty Post pani omchin tun naya lak chhuani thu po soin hi Mizoram Sarkar in Asia MTle malak atum dan azot ani Home Minister pu ke sabdanga chuan hemi chungchang hi hausa changal turin chanswal palthei ani wangin ziakin alaron chanle tur thu in serlui bial tu MLA hi ashil ani hoi hom na lan tirnan pangpar man arem chang Professor Laniloma Chapchar Kut Flower Show 2025 Ideal Club Park Aneya Ahunna Horticulture Minister Professor Lanilo Matsuan Kumin Chapchar Kut Puia Hoihom na man ani angin Sumi lantir natan pangpar chumhan rim chang tak ani thua soi Flower Show hon na hun hi Horticulture Director CH Lalmuan Puia chuan akai shuaya he huna thu soi tu Professor Lanilo Matsuan Pangpatan Center of Excellence din turin project akalmek ati a hi alotling the ni chuan hei ai tamjok ramdanga pangpar thon chhuat thei abei sei thua soi Professor Lanilo ma chuan kumin chapchar ko thupuya zonun zemoi hoi hom na man ani a hoi hom na lantir nan pangpar chu man rem chang takani ati a pangpar manga hoi hom na lantir du te tan chapchar ko flower show thimvek turin mi puite asom Horticulture Minister chuan Anthuriam chau emo ramdanga thon ati laya nawban ching tu ten ramdanga nawban an lo thon thin ti asiatin lom omati thu soibok nawban pangpar le bonsai ching tu te chu tangklang zel turin asom bok thalai mangai na bil pani wangin kan lom ZPM thalai te Mizoram Assembly budget session nei meka March ni thum kumsang ni somni panga khan Mizo thalai te ham thatna tur bil pani The Mizoram Youth Commission Bill 2025 le The Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill 2025 to pass ani a Mizo thalai te mangai tu sarkar kan nei hi kan chuang tak zet ani ZPM thalai headquarters chuan anti ZPM thalai chuan ZPM a sarkar tira tangin thalai te ma khwanga in sarkarin ma ala chaklia tuna MYC bill thar pass tak wanghian MYC chakjok le thajok kan nei theidona Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship LESDE Minister Pulal Nging Lawa Marba ka MYC Chairman Pumal Somjwala le thoktu te chunga lom thu kan soyani MYC Act man meka mani du sakjong te na thokaroi mai the ani a thoktulak an lo le thorei jong turpo sarkar kalphung pa ngai zom lovin phua chop taka kalpui ani hei ba ka hian an somle pai chevel audit lovin kalpui mai thin ani boka ZPM sarkar chuan hei tha ti lovin dan dik taka kalpui turin MYC bill thar apulut ngam hi lom kan ti Chief Minister Pulal du oman huai sin taka thil thalo hi chu kan soingam turani a kan siam thangam bok turani kalphung lui thil te chu atharin kan thak zel dona ti hi ZPM thalai chuan lom kan ti ni MYC in dan langtlang jok manga indu sakna uchuak theya ti top ta hi Chief Minister le atho puite chunga kan lom hle ni Mizo thalai rampon an thoka e zonga chuak thin te tan po dan noya him zoka an chua theina tur dan thar duan ani ta hi ZPM thalai headquarters aizol chuan thinlung takin lom thu kan soya The Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill kumsang ni somni panga hi ataka manani huna chuan rampona e zonga chuak Mizo thalai te tan in nga na tlak dan thatak tak kan nei to don ani antibok Healthcare Bill ba pitladon
Chief Minister pulal du oman healthcare bill ba zongzong pek tlak vek ani don ti asoi nimin nili thani kumsang ni somni panga a budget speech a he thu hi soin finance minister ni bok pulal du oma chuan kumina Mizoram healthcare scheme nuaya healthcare ba tlingkhom za a somriat an petlati asoya hei ba ka hian tun sarkar kumtopa healthcare bill ba zongzong peklak vek the anin be sei bok ti asoi finance minister chuan Mizoram sarkarin Mizoram universal healthcare scheme nuaya in enkolna changtlungjok cashless system keng telabuat sai ti soibokin April ni khat kumsang ni somni panga tanga mantran tum ani thua soye kut pualin thalak le artist kut chuak Lirthei chapchar kut puala thalathiam mi somruk pasari le lemziak thiam za somni te kut chuak chu Lirthei turin vanapa hola phauchwa me kani chapchar kut puala art and photo exhibition chu thole ni atang khan mi puitlo theya hon ania zirtop ni thleng a o ang vanapa hola kumin exhibition bua sai hi INPR secretary PBC zo than pari sailavina honga Mizoram Art Development Society MADS member somruk pasari le Mizo Photographer Society MPS member te kutchuak za somni phauchwa ania adu piang tan Lirthei ani ahon na hian kut puala photo competition le reels making competition a lo mandong tu te puangin lo manlan ngal ani photography competition open winners category 1 mimala pakhatna zong chin thanga panina richa zo than kema pathumna richa zo than kema category 2 grupa pakhatna pol lar shwai twanga panina zong chin thanga pathumna muana kholsing category 3 no pangpuala pakhatna mara macher put panina lallo majongte pathumna David lal chanchua reels making competition for high school and higher secondary school pakhatna Bethel Mission School Champhai panina St John's Higher Secondary School Scholarship pathumna Government Higher Secondary School Serchip te anni zu chungchanga sarkara doi zairem thanga Congress sarkarang khan zorpop mai turani tax choi velo veng pani borvelin zu chia wanga an lep nim zia hi ngai twaro se anni khu zu zor phalna pek lau ber anni kan thalai ten an invedu sia asenchi in reng turin an nei na tin silo local zu chilutuk an ina an thi zoi zoi mai ni hi khochakla mani se bi anti a lak tur omrenga hemi chungchanga hi chuan opposition lo ni viawimo kawsan le NGO lama lo khir viaw tu lem lo biar le wine tha dul po hi tok lo asenchi po local po englai po in le tur omreng MEN an duty wanga pechuak lo hi an tlem lutuk chu wangin Mizoram thar chua bu zu dik tak ba ka asenchi hi dan khau tak noya zor ngei ni ro se to ma lawangai lo kawsan le NGO hian lo do dal boxela anni hian du lo engang ma se adu chu zu chemangin an rui reng tho kan chung te thimha lo tura kan du chuan zu zorangai sarkara chia tam tak alut zok pokang zu zor khap lo namuna kan fa te kan da tho hi mo so thing quintal sing somparia chuang le to mai te le mun thain quintal sing somni zet chuang tharin be se February ni somni atangin sarkar chuan district som pakhata collection center somruk chuang an bua sai atangin so thing kezi khacheng somnga in anleya sha theichina in rini thengkhan Mizoram Agriculture Marketing Board MAMB in Mizoram puma so thing ching tu te ne atangin an so thing thar chua quintal singkhat sangria zakwa somriat pasari point pariat bial alei to heti la yan mai te le an khochenom hun thakwa te chuan quintal singkhat chuang ve thar thei tura anin ngai thu zalen an shila sarkar hian khoshang shanga KZ bituk zat neya alei wangin so thing ching tu ten an din mun turan ngai to thiam ri lo ti an soi khoshang shanga so thing ching tu te chuan an khwa a society te ne na an thar thei za tur te an report china tuna landana chuan an so thing te hi sarkar hian alei zo sakvek an be seilawa sarkar ret ayatlomin mimal ne na an shal reng thawa sarkar chu be sei takin an thir mek bok so thing thar tam chin khwa mai te khwa tanga zalen thu don danin kumin hian report an don to tangin quintal sing khat zariat vel thar chuak tura anin ngaya sarkarin an lei to chin chu kezi somli bek zani ani thon soya to na hian private in an shal ve reng thawa kumin hian kezi a somthum paruk chu re san lai ber ani anti
kezia somni panga te poin an shala tungkar bi kai chuan an shal lo thuan soi mai te khwa hian so thing hi kezia cheng za somni pasari in kumsang ni som pali khan an shala he hi an shal that ber kumti an soya ni kum khan cheng som kwa chuanga shal trumte an nei thon soi bok tender systema kum engemaw zat local pui to hliap pui khua society shwai tu te chuan kumin hian an huam chunga so thing hi kointa sang sari tanga sang riat vel Lirthei an be sei thon soya nimin khan so thing hi noi somthum manvel sarkara an shala sarkar lam ngen na wangin an ni hi chuan an ti chinang bokin tender systema kalle tumin anin bua sai ti an soya tuna hian biak chei ro an la nei lo an ti an ni hian kumsang ni somni pathum kha chuan kezia cheng za pakwaten an shal an ti a ni kumlam kha chuan kezia somsari tanga somriat velten an shal ti an soibok so thing tharnem chen muntra serchep district chuan komina hian an so thing linzat ngai to in quintal sing khat chuang chu thar tura anin ngaya ma se an thartling ngem ti an she theibik lawa ma se sarkarin alei masak bera khan quintal zanni an lak sak atia abak pore thataka shal anin be seiti an soi kunna thokna sa khwa tia sha thlok khobela tanga thudon na chuan an so thing thar tamjok chu an chawngam ri lawati a sarkarin ke zi zavel alei sakbak chu anol pui chuan an chawri lawan ti a mimal ne na ke zia somni pasaria shalte ma zong an oma chumi nuwa ke zia somthum pani in an shalle boka atamjok chuan a chi torbak an chawri lawni in an soi State University Bill Pass National Education Policy NEP in State tinte kumsang ni somthum pangama a Manipuala University nei vektura aphut bo zuina atana Mizoram State University dilna tur bill Higher and Technical Education HNTE Dr. Vanlal Khana Putlu the Mizoram State University Bill 2025 chu ni min nili thlathum kumsang ni somni panga thole ni khan Assembly House a soihawani nuwa pass ani Higher and Technical Education Minister chuan lunglei champhai le VC chen khata tangin anram chunga State University din turangin na andon thu soin angen na za umma se kandin munin atlin ri ngang lo wangin aizola idin photang ti in thutluk na siam ani State University hi college omsa po khom manga din turani a State Sarkar resource ni isam mangtangkai tura duan turati ani athunei na huam chin tur chu Mizoram ani dorani ati ruilo man kholo na laka inven dan tur zir how Nimin Khan Pilarin Puia Social Welfare and Tribal Affairs Minister chuan INPR Conference Hall lian siari rona ruilo man kholo na laka inven dan tur zir how na hun capacity building program on drugs abuse prevention chu khwalian ni in ahong honna huna hian khwalian Minister Pilarin Pui chuan thu soin ruilo chu Mizoram le namin a chiat puina sat le mel malian berani ti soin chumi do na konga inzirtir na hun man cho poi mol he ti asoya sarkarang puwa ruilo do chu an thu pui berani thule chulama an tho pui hom sang sang le ruilo ngai ti enkol na mun sang sang te chu tun ai thale zuala sarkar tho ho pui tura somin ruilo do chu kaushan angte sarkar le tom ngai pol angte puwa tang ruala do ngai ni ti asoya department na thoktu te inpek na fak omati thu soin kalkhom te chu department tho ho pui konga tranlele zual cheu turin angen ngal bok ani program honna huna hian Social Welfare and Tribal Affairs Women and Child Development Department ho tu te baka kaushan sang sang shwai tu te le tlom ngai pol chen khat ruilo do konga thok tu te thanem tak antela honna hun man hi Dr. Lashiat Zwali ralte Director Social Welfare and Tribal Affairs chuan kai shwain kalkhom te hi lolam na thule hun man dan tur tlang pui asoya kalkhom te ne na tagin program man sunga anbe sei na te ngai thla kani a pirut vanlal swami joint director SWTA chuan lom thu soin hun mani khar ani MZP in ayo dalawa transfer she thiam lo nimin nili march kumsang ni somni panga MZP headquarters lunglei OB meeting chuan tu naya MCS transfer and posting a lunglei additional DC le lunglei municipal council secretary nilaite transfer an nile an ayo da ani lo chungchang chungai to in lunglei district MCS in dailona na satakara hetia ayo da lawa transfer hi shethiam lovin poya ti hleni MZP chuan lunglei district in MCS anei tur somni le pani post oma post som chia kan neya
tundin muna lunglei district in MCS kan nei dan chu hitiang he ni additional DC pakhat SDO pakhat election officer pakhat SDC pani BDO pathum lungsen tlabungle bung hunte DCSO pakhat DCSO hian lunglei BDO akop ngala LMC CEO pakhat MCS post no khalo atamwang hian lunglei district mi puiten na satakin kantor pha hetiang ani kara a omsa lakson ayo da ani lo chu MZP headquarters lunglei chuan Puia ti in aranglama anson chwa tak ayo hi rondale vaturin thunei tu te angena lunglei MCS in dailona na satak omme khi min enfia saka atulanga thuam chak angai na laya min thuam chak jok turin MZP headquarters lunglei chuan angen ngal bukani anti MZP headquarters lunglei chuan lunglei districta MCS in dailona chungchang hi enfia in achui zui zel dona atulanga malak chunjom zel atum bok ani wain le biar zu ani lo CM Chief Minister Pulal du oman zu anzuar don lo ti soin mumal zokin wain le biar regulate antum ni in a soi nimin budget an phar zo a thutar thedar tu te akomna he thu hi soin Finance Minister ni bok Pulal du oma chuan zu zuar tur anga soi sham tum anom ti soin zu an zor don lo thole wain le biar ro mumal zoka regulate antum ni in a soya chumi tur chuan ko ran nen po an soi ho to ni in a soya wain le biar hi zu ani lo atibok tractor chesualah tlangwal boral ama khal tractora a chesualna a tlangwal kumsom thum pani mi a boral zalen tu don danin ramlu apuya kumsom thum pani son of F lal chanliana munmel tha champhai district chu an khwa tanga kilometer thumbor vela manita tractorin a chesuala kong thanga lumin thani donen kolani nuwa aliam tor lovin ni thum thathum kumsang ni somni panga thotan ni zandar kwale minute somni khan aboral arwang hi thotan ni zan khan an chen ni ina tlaiwar puini in nimin chundar som pani khan vuiliam ani thil tiam te puiting lawa CM pu nimin nili thathum kumsang ni somni panga chun khan serchip marveng wai me hola serchip marveng congress VC sarkar lom na hun buat sai ani a ahun man puitu MPCC president Pulal Thanzara chuan serchip bial tu MLA hi an sarkar lo lain he bial a hian MLA ani to a he bial le abik takin serchip le thenjol khwatan phei chuan thutiam le mal somna thlen atumte asoina salhia ma se ti hlotling theidin mun CM meu ani nu hian athil tiam ti puitlin chu soilo malak na mu tur om manglo ati MPCC president chuan tu party nge in thandona anin tiamna ti hlotling tamti te hi chutle thar salo takani thu soin congress sarkar tir phata NLUP bultrannan kan semang kan tia kan semmaya rangwa inchung nei lotan kan semang kan tilea tu ma in min oi sak lo lain kan sarkara chung ko sing thum chuang in chung kan khu sak le ti in chenwai khatle achung lam thlengin NLUP changklung jok an tiam le a an sarkar le a chung ko noi khatle sing ni chuang hena NLUP an pek thua soi ZPM ten an tong kam thiam na in mi puile thang thar tam dak an min wangin an sarkar nia soin Pulal Thanzara chuan tong kam thiam na tele Inbumnaah mai manga sarkar an ni wangin so thing chungchanga po an soyang an ti thelo wangin ZPM sarkar hi so thing wangin an tlak le karing ati pathia le mi puite zara sarkar na kan chang le ni chuan kunna thok tu te kan ngai puimo berang NLUP mangin Lirthei te kan khai chuak don ati Ukraine in dona ti tom na tur point pali duang UK Prime Minister Keir Starmer chuan Ukraine in dona atop theina tur point pali an ruam man apuanga Russia laka inven na tur ruam man na atelbok UK friends le ramdang ten thoho rem ti na siamin heta hian Ukraine thlop zonga US atilve theina tur po an ngai to don ti asoi vo in hian khovel chanchina Ramri kan thlengani ti Starmer chuan Pathiania Londona ram somparia shwai tu in to khom zo asoya in to khoma tel hi Europe an ni do bera anzinga Ukrainian President Vladimir Zelensky po atel zirtop ni maya khan Ukrainian shwai tu le US President Donald Trump chu White House an lo in nial chiam to ani Europe nen tang rualin America tho puya muani le himna om theidan turin kan kaldon ani ti in Zelensky hian asoya an thut khom zo a thuthar la khom tu te komna Starmer chuan
ma anlak na tur point li apuanga Ukraine sipai ti chakna turan thonlu zelanga Russia chu e barlama na zokin an norbokang muana an siam tum chuan Ukraine in ram shanina anei humin hinna tuantling aum tir tur ania muana tura Inbumnaah pianga Ukraine telvezel bokang muana inremna Ukraine chu nakin zela rawn atopua lodan Lirthei na anei nan invena thatok pek ani ang thoho inremna siamin Ukraine chu chan aninga anu zela muana omna turina beyang sarker hian air defense missile leinan tukle ding on khat point paruk anpek bel tur tho puang boka hei amma a tukle ding on ni point pani puk tira tumbel cha na ani dona sumpok he Russian bungrua khoi theilawa anti mek manga rul turani hun kal towa kan ti swala kan zir to a ol samtaka Russia in abo chha the kan siam to don lawa inrem na chu chak tak ani to anga ti bok Prime Minister hian tho na siam turte engram nge ti asoilawa Europe hilian takina chedon ati inrem na omma hian US puina mamo ani thole Russia potel ani don ti asoya mase Moscow hian adu ngem ti shat ani lo Trump anen kan inrem na kan nei thwa hi apoi moti kan cheveka kan ti puitin thwa ngai ni ti na soi Trump pakai shwai US chu tho puirin tla kan don em ti zona chu tu te ma in zir tom nia thil thleng kha kan du lawa ma se US hi tho puirin tlak lo ni in kan ngai lo ati London in to khom na hian France Poland Sweden Turkey Norway Czech Republic Denmark Germany Netherlands Romania Finland Italy Spain le Canada antela Kaliam ta kha palai na tho na poimo tak takin man ni in pathian nia in to khom hian khar ani a Washington chu President France President Emmanuel Macron Sarker le Zelensky ten antloa Zelensky ana tlo tumian Trump le US Vice President JD Vance nen in nyalin US President hian Ukrainian shwai tu hi indo pui pathumna ti chuak thei ang hialina chua Trump hian Ukraine indo ti top adu thule Russian President Vladimir Putin a rin na nga ngam thu suya hi khothanga thopui tam tak ngai dan nen ein anglo US hian Ukraine tel lavin Russia nen inremna om theinan Inbumnaah akal pui tran tok nge nge a US right tu hian Ukraine chu indo ti chuak tu angin alo soi to boka Putin a hi February kumsang ni somni pani atanga a chen omram run tu ti chumi tam jok ngai dan ani thung Ukraine tran tu ten Vermont ta Vensa anlo machon White House President Donald Trump anena tangdun Vladimir Zelensky ain ho puinua US Vice President JD Vance to Vermont atlona mi puin alakalung oilo nan lantir mi puite Ukraine trantu teni in Waitsville Vance le achungten vuran tleng na munturan pantur cholong muakin lung oilo nan lo lantir ani US chanchin bute chuan hetianga hmu an ni wangin an vur tleng na tura ruwa man na chu thlakin mundanga an kalta jok ni in an tarlang Oval Office in nyana thentuk in rini pokha New York Los Angeles le Boston a chuan Ukraine thlopna tilangin mipuyan pungkhom boka Oval Office anin nyana khan Vance hian Ukrainian President hi US zalawa apua Trump appoint Zelensky hi nataka changin Russia ne na inrem adu lawani chuan an kalsan tur thua shila indo pui pathumna chuana tura cheya apu bok Waitsville hian karliam ta po khan Trump Vance sarkar laka lung oilo na hilantira lo ni to a hi Zelensky ne na anin hauma khani in an malak dana Ukraine tan lawa an ngai ani zirtop nia White House thil thleng khan voinami te hi akau chuak ani ti in lung oilo na hwai hotu indivisible Met River Valley mi Judy Dali chuan Vermont Public Radio ne na asoya Vance khana ti turba ka ti ni ti in anjinga pakhat Cory Girox chuan asoi bok Vance chung kwain antlo ma hian Vermont Governor Phil Scott chuan anchunga zana lantir turin mi puite cholo ngen to a Republican ni chunga Trump a vote dolo Scott chuan Vermont 10 Vice President le afaten anmun an tlo ni ti an chia renga be sei thole zana lo lantir turin angena ni Vance hian nu pui usha le afate pathum nen an ni a mantang sha ta lung oilo na lantir hi ala soilawa Waitsville ve kyan Trump le Vance thlop tu ten lung oilo na lantir rual hian lolom na an huai hot ve bok Rula Russia rama azin ramshwai tu ber anga azin voi khatna ni Senior General min online chu
Russia President Putin chuan an ramazin turin a soma March ni thum kha ni pido military airport atangin Moscow lampanin athlok ta vu mai tuni military coup noya azin voilina ni in ramshwai tu ber anga official taka somani voi khatna ni Myanmar ram chunga Russia in asumpai apei punna tur project siam na hi sipailam kain hoi tho ho na lam ai ma in an thlur bing jok don ani Ukraine President Zelensky chuan an ram chunga lei noi ho sakna real art element lai chwa chungchanga US in inrem na siam puilui atum chu sheranin President Trump alaka aram leilung chu ahum tata khovel ram ro puiber US President in kongshang shanga vona le vethem na manga ati lui point arem ti thak lawani Burma sipailal min online na ve thunge ro chu athu nei na chel reng theina turani don phot chuan Russia President in aphu da piang chu I helovin phal takina pedona ral thuam le ama hum himna ani theidon phot chuan engpo an soya piang arun amen ho ang ti hi chanchin tha luka ziak luka chiang ani Myanmar le Russia hi mane ukhan strategic military partnership agreement an sign dim diam to a chu wangin sipai tho ho na kai noi lam military cooperation chu soibel le te chiam turan nei lawang Barmaram chim to ber hi dawi region ti ni a min online na pi le pu te pian le murna ni ba ka ama ngei po hi Burma nam chi peng klan zinga chi khat dawi nam hi ani a chuta chuan Russia ina an o dawi says Special Economic Zone Project siam tura omani mande ulok khan Russia ne na helai biala andudu sumdo na mun pui siam phal na kharem alauti sakto a Russia hian he thil nim nge na le lom tu soinan min online hi asomani bermai chuba ka Argentina ramakot pakhatin Sergeant min online chu Arakan Rama Rohingya namte swat na amo purtu bera an puna laka Interpol ten man theina thupe ka chwalain ama chanto nei thaziale SAC sarkar thlop tu ramani iziati lan theina ni wangin phur takin azintani jet fighter Su-30 po aron ba hole mai lawang ti po kan soi theilawani somle pai puisa fayang chuan tran puina chu anei the ro arin omlawa Russia ram hi indawa ma chon wangin ahar satmang an lai takani a apui therin omlo Dawi region lama Russia in bu khwar thei don chuan antan Indo-Pacific region lama kongain hongdon ta a India Ocean le Bay of Bengal tuipuya Russia chu China nen andak chuak thei to don ani Russia Ministry of Economic Development chuan February ni somni pathum khan Myanmar rama Russian investment an nei na tur Dawi Special Economic Zone huam chunga longchol na mun lian tak pakhat siaman tumba ka lungal thei manga kol phetha siam na khol coal fire power plant le oil clit film na khol bunan tum thuan lo puang lok to ani NATO ho tu in Trump anen aning kar siam thaturin Zelensky anor North Atlantic Treaty Organization NATO Secretary General Mark Rutte chuan Ukraine President Vladimir Zelensky chuan US President Donald Trump anena aning kar siam thaturin ati Karliam ta zirtop nia Oval Office President Trump ale President Zelensky ate in kombo ruak achilhea Russia Ukraine indona ti top dan tur chungchanga an ngai danai nanglawani Zelensky hian anram security thuam chakadu line Trump hian indona top theina turin Russia ne na inbiak na an nei atrula ti thung Trump ale Zelensky ate meeting boruak chetak an nei nuwa NATO how to root chuan Zelensky hi telephone abyak thu soin US ne na in leijin na thatak an ne tul thu ashila Vladimir ne na chuan Donald Trump le US sarkar ne na anin leijin na siam thadana ngai to tul thu ka shila he anram malam hunzela ta na poimo ni ati root chuan Zelensky ne na hian kumsang ni som pakwa a US in Ukraine tana Javelin anti-tank missile thon chungchang akhan Trump hian mi poimo takani ti in Herald thuami Russia in Ukraine a run truma anlo in Vienna tana poimo takani heng Javelin hi omlo se kumsang ni somni pania khan Ukraine chu din mun chetaka thiang ti in Trump ale US sarkar in apuina le thlop na zong te so an chiat sak angai ti asoi US nena mineral deal siam kanin pe Ukraine President Vladimir Zelensky chuan US nena mineral deal siam turin anin pe ti asoi he in rem na hi raman lokang chuan karliam ta a US le Ukraine shwai tu te anin komna hian zia be se ni a masian in komna boruak chetaka wangin in rem na pon ziak talawani
Mase Zelensky chuan pathiani zana Londona summit amanzoa US nena Ministerial deal siaman tumna chu alela manin peini chuan ziak felngal turin ein pe tho soya Zelensky chuan kan ti tur kan soito ti chunjom chu kan policy ni Ministerial deal siam kanin huam thu kan soito chuan ziak fel tur point kanin pe ani ati UK le EU in US nena Ukraine peace plan pedon Britain Prime Minister Keir Starmer kai shwaina in pathiani khan London UK le European Union shwai tu ten Ukraine chungcha ngai to in summit anneya Europe ram shwai tu te chuan Ukraine an thlop thu so in Ukraine President Zelensky ni ana pona sazoka an ram pui anin tiam Europe ram shwai tu te chuan President Trump an hena an khomwal ve him turin an ti theini ti lantir na ta na ven him na lama sum tamjok man an rem ti Britain Prime Minister Starmer chuan UK le Europe ram then khatte chuan Ukraine rama remna le mwana omtheina turin ro manna siamin hei Trump anena anpek tur tho soya ton hi soidwa hun ani to lo in lungrwa taka che chua remna le mwana omtheina tur ro manna thar siam hun ani ati anruwa manna siam dan tur kim chang hi la soilang lo ma se French President Emmanuel Macron chuan borak le toi puilama thlakhat inka hai puan rutna potel don ti atar langa in remna an siam thei don chuan Europe sipai te potir anni tur tho soya mase hi Europe ram dangten an pompuyem ti ero soilan anilau Japana ram kangna satak thengmek Japan marlam iwate pritara ufana to khobula karliam ta changkhan ram kangna satak thengin kumsom thum chuang chunga ram akanna satber trumani ninga ni liam ta changkhan ram hector sangni zawela zawa kang to a kang thel tu sangkha jasari velin ram kang hi an thel mekani official te chuan ram kang wang hiana chevela chengmi sangli zaruk chumhun him lama inson chuak tura shiati ran ni thu an soi Fire and Disaster Management Agency chuan ram chunga bial som pali tangin kang thel tu te hi tir an ni ti soin helicopter som paruk nen ram kang thel na hi an thok mekani pathiani thleng khan kang mei chuak hian building somriat pali ati cheto ni in an tar lang bok sarkar data changa landanin kumsang kha zakwa somsari chawa tang khan Japan rama hian ram kang thleng za thi atlaniam lia mase kumsang ni somni pathum khan mun sang kha zathum zeta ram kang he thleng le ani heng hi an ram bo ruak ro hun lai le thlia tam hun February changa April kha in kara te ni thin ani Assam cyber manga Inbumnaah mi pathum man Assam police te chuan cyber manga Inbumnaah lian tham tak ka inoya mi pathum an mana an mi man te hi RSN cryptocurrency token ti mangin mi tam tak an bumnia soi ani DYSPDSB DYSPB le SIP Isan Joyti Saikia Kaishwai police team chuan march ni khat khan khurwa banda outpost duty te puina in cyber crime manga Inbumnaah do be pui an thak ani be pui an thak na hian Fakirganj police station huam chunga mi pathum te hi man an ni a heti la hian an hautu bernia soi hekmot ali sarkari ro abibowa mantuma zon mek ani FIR zialu ni to in thu tu te chuan poi khoi tu dang sha chwa chunjom zel an tumbok police te chuan an mi man te hi thubuai siam sakngalin RSN cryptocurrency token ti ming puin Assamba ka anchenom said Meghalaya nen mi sangni chuangan bumnia soi ani online gaming le investment scheme manga bumin atembera cheng singa investorin an thema apung 2% pek zel an tiam bok an mi bumte tanga sum an mu hi cheng vaibel che soma tanga somni vela tingnia soi ani online payment platform PhonePe Paytm le Chinese crypto exchange Binance temhangin India poisa chu USDT US dollar token a ancantira he poisa hi international entity tutinge ti sha chian lo te hena an thon thin an che dana hian international cybercrime network tenen inzom na nei nia rin hel na po a omani hei ba ka an mi man te hian rampuma cyber manga mi bumching dang te hena thlakhata cheng sang khata tanga cheng sang ni la in bank account an hot thin ti sha chwa ani bok hebe puithlang na hian thunei tu te chuan mobile phone pariat le laptops pani ba ka sim card som pakatan mana heng zinga hian Inbumnaah nena inzom na fin fiana torpoi mo tak tak an man tel bok Mizo National Front General Headquarters Aizol Mizoram press release House Leader le Chief Minister che dan hi dem kanti Mizoram budget session kalmeka ni thum March kumsang ni somni panga khan MYC bill soiho ani laya Mizoram Chief Minister le House Leader Pulal do oma chuan
MYC din na le akal pui dan lo om to chu man chun zom tlak lo le sarkar kal to ten an manin hai vu na tura din le kalpui anga asoi mai du hi MNF chuan dem om kan ti tak zeta heng bil te hi soi ho le pas ani lai poa MLA ni ve renga ahun laia engma soilang lo tuna a cheber anga chua du hi miril ru hrisel lo ani zia pholang tua kan ngai ani sarkar kal to te chethe angber le ramro rel to mi puina an than chua to te za pa na nei ho lova an chitin reng ne na adiriam du mai kha kan ram shwai tu lu ber ti tura kan ngai lova house za omna le shwai tu kalta te za omna hum tur berin amo phorna she ho lova athiang lim ber le thaber anga ain tar lang do mai kha mi pa ngai ti tura kan ngai lovani dan siam that bel ngai bel le pai chen ngai pai chen hi thil kalphung ani a ahun lai mil ang zela mamole chulanga dan te hi siama man ani chin siam that mai ni lova a hlui nola athar siam do na ril rukhatak alo langta a house leader ber thu soi house kalphung lo lutuk do dal na le house za omna hum tura opposition MLA ten huai sen taka bilan pas pui lo ngam kha chhuanom kan ti in an huai sen na le impact na fak om kan ti tak zetani house leader ber hian hetiang thil za pui om tak hi chingnon to lo se kan du tak zetani he budget se son kalme ka sarkar ven pui na le khalngil konga opposition MLA te thorim na le anchiat na man chwa konga anche dante aro pui kan ti in ramta na thil tha thlen tur le khwale tuite ham thatna tura anaw chhuana te fak kan ti in abik takin MNF MLA te huai sen na chu ramro rel na kalme ka ro hlutaka kan ngaya venpui ngai sarkar kan nei mek venpui konga theitop chwa chunjom zel turin do sakna kan lan tak mek bok ani zir sang zela Joint Secretary Media and Publicity Department Mizoram National Front Memo number 238/2025 Nili thathum kumsang ni somni panga khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thi ti choni e